La meva família en aquell moment són tres. En Gonzalo, jo y el nin que está jugando por aquí darrere. Para mí una familia es la base de la sociedad, es el amor, el cariño, lo que le podemos enseñar a los niños. Una família és el nucli de la humanitat. Sense la família seríem persones totalment individualistes, egoistes. Ja fa uns anys que vaig menjar dins el programa d'acolliment i ja han tingut un parell de nins i nines i bueno, per nosaltres és una experiència impresionante, increíble. Nos metimos con un miedo y con unos nervios porque no sabíamos qué era, pero claro, teníamos la ilusión de un niño, de ver cómo, pero después que estamos metidos en esto cada vez nos ha gustado más y más y más. Lo únic que tinc, diguem que puc, de lo que estic empeneït és de no haver-lo fet abans. Cuando se van a su familia, regresan y todo eso. Pero la felicidad de ver el niño, de que no ha sufrido, de que el niño no ha echado de... Sí, queda uno con el dolor, pero nosotros somos mayores, somos grandes y lo superaremos. Mos taxen de l'aco, que com som capaços de fer això, perquè quan el nin se'n va, com vos quedeu vosaltres? El que nosaltres deim, què importa? Nosaltres som grans, ho podem superar. L'important és el que el nin ha viscut viu i el que el nin s'endurà d'aquí, d'estar amb nosaltres. Això és el que importa.